Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achhiar tu silian sang puya chanchin thar nga thatu te COVID-19 lakan him theinan invena pali ridan la mai tomna vo midang hailo kunle mai ti fai thatte longai poi mo zelang cheu tuna chon chanchin thar longai thak chun zomang u tu kena COVID-19 din munre thar bera Mizoram shikai zani somthum pakwa mu chua ani COVID-19 shileng lakan invena tura Mizoram sarkarin in khwakhirn asiam chu thla adul zel ani ram chunga thingkang khuwa nuai nga singa le sangre chunga mobile broadband wireless pack to ani thu sarkar in soi nimin khan jamen kashmir se paiten firfiak pathum man ka phlum tuk ina COVID-19 din munre thar bera mi zani somthum pakuin covid rian kai ti mu chwani a red test atanga mu chwa zani somnian oma RT-PCR zdemsia mi pali mu chwani in truna test atangin som pali le FIA atangin pe pakhat mu chwa ani sample test zong zat sangthum zare somthum pathum zinga za paruk point pani pali an positive ani to den mna shikai to zong zat hi noi ni sing ni sangkhat zako samsari pasare ni a noi ni sing khat sangre zare som pasari enkol damani to a enkol lai sang ni zali samret paret tlingin mi zarok samsari panin thi pui to ani mishing sangkhat zela positive mu cho to zat hi zani pani ni a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to zat chu somruk pakhat anga chhut ani COVID-19 shileng laka invena tura Mizoram sarkarin in khwakhirna asiam chu thladul zelani a hemi chungchanga State Disaster Management Authority SDMA thu chuadanim kokhranin khompa ngai chu chhune zana na iphalani a jingle tlai tongtra in khompo phalani a chhune zana in khompuine iphalani boka ruai ero ubot se rilo ni se ati up school le hostel de chu academic session thar April ninga atangin hon phalani a final semester July te tan class le hostel te hon phalani semester dangte chu higher and technical education department ro manna in CAB uluk taka zom chungin academic session July thatan tur atangin offline class hon phalani ang department of MZU noya PhD course work chu class hon phal sak ani ram chung hun dang rol in nimin atang khan tle rol kum som pani tanga som pali in kar ne na COVID-19 vaccine Corbevax pack chu atanani a Mizoram ma hian Aizol is districta bultan turarwam han angin nimin khan bongkon south way me hola pek tan ani nimna kum som pani tanga somplin karte COVID-19 vaccine Corbevax la te chu an vai mi som thum ani a vaccine mun danga po pek chu zel turarwam han mek ani Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan no pangla kum samruk chin chunglam te chu shidan na lavek turina nge na no pangte an him chuan ram a him mani ati Parliament thut khom nei me ka Lok Sabha MP Pusil Rosang zo na pahni zia ka channa sai ranga tanga mong bu chu rel kong siam tum chu sum hau tak awangin thulriani thu hril ani nimin khan Lok Sabha Pusil Rosang zo na pahni zia ka chana ni a Railway Minister Pu Ashwini Vaishno chuan sai ranga tanga Longklai district om mong bu chu thlenga rel kong siam rod na enfe in reconnaissance engineering cum traffic survey nei ani a survey tanga alandanin kilometers ni somni pathuma thui ni tura chut he broad gauge rail kong siam nan hian cheng viable che sing khat sanga pasari zet angai do na chut ani a sen sau tur ne na chutin a hlok lo don em awangin malak zui the ani talawani ati a hlok lo na tur rate of return hi minus zap som point pali panga ani ti railway minister chona soibok zona dang chana communications ministry noya Mizorama dak in Post Office somruk pali a core banking facility da tumani ti Minister of State for Communications Pu Devotion Chauhan chona soya rampuma Post Office zong noi khat singa sangret zanga somni prukjinga noi khat singa sangni zanga som pali a core banking system hi manani to thule hei hian marchak bial kil khorzok le thingtlanga net banking mobile banking le ATM le Post Office account khoi ati ol samdon ani ati Parliament of in khom nei meka Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanalven chuan FCI atanga Mizoram in bu fai don zat tipung turin Central Sarkar nge na Mizoram in FCI atanga thatin bu fai don chu state mamo zat chan ve chau ani thu soin azat vedang chu open market atanga Mizoram Sarkar in manto choka aleya ngai thu soi pu Vanalven chuan North Eastern State shranga FCI chu siam danglam atul thu soin state pali Assam Arunachal Pradesh Nagaland le Manipur ten an mani state a theu FCI regional office an line state dang pathum Mizoram Tripura le Meghalaya ten NEF noya office pakhat Shillong ami anin trom chu adik lawani atia
heng state pathum te hian asang thawama ni state a FCI regional office nei atul thu soi ani nimena parliament se sona pu vanal vena thu soi tan line Rajya Sabha chairman Puem Venkaiah Naidu chon tun naya Mizoram aron tlot hule state assembly thu soi thu ta langin Mizoram Legislative Assembly chung aro rena kalpui dan chu boina om ve ngai lo rampum tan enton tlak ani atia pu vanal vena chuan Rajya Sabha chairman Puem Venkaiah Naidu chu Mizoram aron tlo awanga lom thu shilin local lenge tura abe sei thu asoi ani Human Resource Development Board Vice Chairman Puel Thangmoyan Nimin Khan Nabar chum cheng noi somsari panga senga sak dulte high school atlo honnain khoma pu Thangmoy chuan school building sangna tur sumro manjat enin thathlea hria thule asa tu ten thataka an sak awangim anchunga lom thu soya school panna kong zim takmai angen nangai poimo tuna NHIDCL noya kong lai mek tu APPL company in zau thatakmaya an lai sakta te dulte field an lai sakle kolkul dam do in ada tur x-ray khol changkang tak cheng noi som chuang man lai CSR atanga an nei saka wangin APPL chunga lom thu soya x-ray khol chu hunrei lo te ya man the abe sei thu soi bok ani hun har sa takramina to hnuwa mason na te mumol taka akal chhole adu thu soin sarkar in SCDP akal pui tur chu lotling ka ka lo thok turin bial mi puite angen bok ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkop chuan India ramin zalen na amu kum sumsari pangana lomna kalpui mek polling quiz competition August sang hi somhi pahi theng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rinizan chanchen thar puan huna piang in zona puan ani anga atuk pathiani zan chanchin thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achanna thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar ngai thina che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani ramchung thingtlang khwa noi nga singa le sangre chunga mobile broadband wireless connection pack to ani thu Union Minister of State for Communication pu Devanis Defushin Chauhan chuan Lok Sabha je ka zona changin pu Chauhan chuan kumsang ni som pakhat chiar puyang chuan ramchunga thingtlang khwa noi nga sing ko sang sari le zaruk som pret omati a BharatNet project chuan tho sangin ramchunga gram panchayat zongjong broadband manga thunjom na athokati a tuna hian gram panchayat nuai khat sing sari sang ni chuang chu zo to ani a BharatNet hi gram panchayat pon nama thingtlang khwa te po thok thunjom turati anni to thu soibok ani he bakhan pu Chauhan chuan Universal Service Obligation Fund atanga sum hu mangin thingtlang khwa la thunjom lawate 4G mobile connectivity pek na tho ani thu soibok ani Supreme Court chuan sarkar lai puin sipai bang tana 1 rank 1 pension chungchang thutluk na lo siam to chu achoi nun saka Orop chungchanga Supreme Court sarkar khitna chu ko thena ngai to hnu ramdan pui kalthil omlo ti in angai dana siama Justice DY Chandrachud Suryakant le Vikram Natte omna bench chuan he thui ngai tu in 1 rank 1 pension chungchanga sarkar mulang na se thune na man sol lamani lo thule sarkar policy lam thila ni wangin court in rol na tur ani lo anti ani Nimin Khan Jammu and Kashmir sipaiten fik pathuman ka phlum thudon danin Nimin Jing Khan Srinagar khopona naugam huna sipaile fik ten in ka pa helai hunan sipaite hian an thudon bozuin fik dap so be puyan thaka fik ka hlum te hi tu tengan ni hriat alani lova in kan huna in sipaite hian silai le amu an man bok ani chanchin thar serti topna na tlang pui tukena COVID-19 din munche thar bera Mizoram ashikai jani somthum pakwa mu chu ani COVID-19 rileng naka invena tura Mizoram sarkarin in khokhirin asiam chu tha dul zelani ramchung thingkang khwa noi nga singa le sangre chunga mobile broadband wireless connectivity pack to ani thu sarkarin soi Nimin Khan Jammu and Kashmir sipaiten fik pathum an ka phlum chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani